Beredar rekaman yang menunjukkan pasukan Rusia mendapat semangat dari remaja di pinggir jalan. Sejumlah remaja melambaikan tangan, tanda semangat ke prajurit yang sedang dalam perjalanan menuju medan perang. Selain itu, mereka juga mengibarkan bendera Rusia. Rekamannya ramai beredar di Facebook pada Jumat, 27 Mei 2022. Aksi para remaja ini pun mendapat senyum balasan dari para pasukan. Diketahui, invasi Rusia ke Ukraina yang dimulai pada 24 Februari 2022 telah memasuki hari ke-93 pada Jumat 27 Mei 2022. 3 bulan lebih invasi, pertempuran sengit masih berlanjut di wilayah Luhansk. Sementara itu, negosiasi antara Rusia dan Ukraina saat ini dibekukan. Этот дом все круглосуточно тут кто-то стоит, может, постоянно. Сигаретами угостил. Ну в общем, вот так вот завозят, что-то оставляют постоянно, да? Ну, это вот мы, то, что свое чуть имеем. Ну, короче, спайка. Туда-сюда, да? Я первое время тоже покупал что-то там, конфеты какие-то, вот здесь тоже раздавал детям. Но уже просто денег не стало. Пацаны останавливаются, угощают сладостями, продуктами, сигаретами. Ну, джигит какой-то. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.